Mwe ke boetse ke a o dumedisa ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae phirimaneng yena punya matso ke na le Mphotime. Mopresidente Ramaphosa o le tona henya Italy mo a kopaneng le mopapa Leo wa boleshumele mitsumene. Playing with such composure, this could be a really good ball. Now, Morebi! 1-0, the Buccaneers take the lead. Papading Orlando Pirates e fetetse ho makgaolakgang a tlhodisano ya Carling ka mora ho hlola Richards Bay ka ntlha o noto. Mopresidente Cyril Ramaphosa o naheng ya Roma motsemoholo wa Italy leetong la tshebetso. Kantoro ya hae e bolela ha ona e le monyetla wa tsosolosa tshebedisano diphalelong tsa batho ba hlokang kgahlamelo empe ho climate ha mmoho le kgotso. Italy ina le maqhama bo diplomati le dinaha tse fetang 180 le ho ba modisa mesebetsing ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. Afrika Borwa e bile le maqhama le yona nako e telele ho tloha ka 1994. Kopano ya mopresidente Ramaphosa le mopapa Leo eo e leng wa boleshumele mitsumene ke ya bohlokwa ho Afrika Borwa ho beng le tshebedisano le mopapa mme mopresidente o feleditswe ke letona ditabeng tsa matjhaba e leng Ronald Lamola. Ditabeng tse dingwe re fumana hore mofuputsi e moholo e bile le motsamaisi wa ditherisano Afrika le Asia Thembisa Fakude o re barumuwa ba Amerika ba ntse ba sebetsa le baetapele ba Afrika Borwa ho hlophisa seboka se tlang sa baetapele ba G20 mme ba tla ba le kabelo sona. Sena se tla ka mora dipuo tsa mopresidente wa Amerika Donald Trump moo a neng a bolela hore bahlanka ba mmuso wa hae ha ba tle sebokeng sa G20 ha fela ma-Afrikanere a ntse a bolawa Afrika Borwa. Fakude o re le ha ba bang ba bahlanka ba keke ba teng barumuwa ba Amerika ba tla ba teng ho sena taba ditlaleho tsena tsa Trump. Ratela pele jwalo ka ditaba tse reng e nngwe ya dikopano tsa G20 e bileng Somerset West provinceng ya Western Cape ile ya seka ka bobatsi phokotso ya dikotsi tse bakwang ke dikoduwa. Dipuisano di ne di tsepamisitswe ho diphephetso tsa ho lepa diphetoho maemong a lehodimo ka ho qoholleha dikgohola e ka setana le mello ya hlaha tseo e leng sesosa sa mafu a diketekete tsa baahi lefatsheng ka bophara. Dipuisano tsena di bohlokwa haholo ho baahi ba kontinente ya Afrika bao diphetoho tse potlakileng tsa maemo a lehodimo di tlang ho ba le kgahlamelo e matla ho bona papisong le ba dikontinente tse ding. We are going to concentrate on funding model, pursuing insurances so that we insure the infrastructure because it will be quicker. Sepheo le morero wa ho lemosa baahi ba lefatshe nako e sa le teng ke hore ba dule ba lesedi ka nako tsohle. We're looking forward to international partners and organizations who've promised us here today that they will support the implementation. Moralo wa ho lemosa baahi nako e sa le teng o radilwe ke ditshebeletso tsa bolipi tsa naha tsa Afrika Borwa. The indigenous people who don't have access to cell phones and computers, etc., use a system of flags to warn each other of impending weather. So we want in South Africa as well to be able to reach those communities. Afrika Borwa e iphumanetse tlotla le thoriso ho tswa ho ditho tsa G20 ka mora moketjana wa ho fana ka moralo wa ho lemosa baahi ba matjhaba ka dikoduwa nako e sa le teng ho matona a merero ya matjhaba a dinaha tse fapaneng. Ratela pele jwalo ka ditaba tse re mmuedi wa ANC Mahlengi Bengu o re mokga o ntse o tsitlaletse ntlheng ya ho lwantsha bobodu le ha o le jwalo o re bobodu ba Afrika Borwa ha bo a lokela ho tadingwa e le bobodu ba ANC. Sena se tla ka morao wa letona la mehleng la dikgwebo tsa setjhaba Ngaka Malusi Gigaba a laela ho hlella khotla bekeng ena ka diqoso tsa bobodu bo amanang le khampani ya Transnet. We are serious about a fight against corruption where our members are involved. And I must say, corruption in South Africa is not ANC corruption. We will continue to insist on that narrative. We will say it until cows come home. There is corruption everywhere. There's corporate corruption that is running amok without any oversight or any monitoring of that by mainstream media in particular. We are going to be fighting this local government election with all our might, with all our history, with all our collected 113 years of experience, and with all our collected
experience in governance that nobody else has in this country. We will demonstrate to South Africans that the ANC is committed to the fight against crime and corruption. Ibile letsatsi le mahlonoko tshebeletsong ya lepato la ditho tse hlano tsa lekala la thuto ya motheo e leng ECD tse ileng tsa hlokahala kotsing ya koloi e thulaneng le lori beke fitileng di lebile Durban. Ba lelapa le metswalle ba ne ba kgobokane sebakeng sa dipapadi Melody Virginia province ya Free State. Re lekola taba ena le tse ding tse amanang le yona province ya Gauteng. When we lost women, you know, this touches the community, touches the nation at large. These are women who are looking after kids. Baahi ba Reiger Park, Bushabela ba Johannesburg ba re ba phela ka tshabo ka mora ketsahalo e soto e etsahetseng bekeng e fitileng moo batho ba tshiletseng ba ileng ba bolawa ka ho thungwa. I have observed on Sunday evening how our streets were deserted because you do not know the car that's coming on. Is it with some of these scums in the cars that will try and kill you in a drive-by shooting as what happened on the 1st of November? Le leng la mahlatsipa Nomasonto Nkosi o tla bolokwa hosane ka Sontaha ha lehlatsipa le leng lona le tla bolokelwa naheng ya Malawi. Ka o le leng re fumana hore ho phaellana ha sephetho sa di-forensic laboratoring ya sepolesa ho hlaloswa ha ele lebaka le diisang lefapha la toka ho phetha mosebetsi. Mathwasong a selemo sena lekala la diphatlalatso parlamenteng le hlalositse ha sephetho sa diteko tsa DNA dinyeweng tse fetang 140 se kginnwe ke bothata bona. Ba lelapa la ga ke dilatila seitshero wa dingwaga di le 35 yo go begwang fa a bolailwe ke Themba Phakalane ba santse ba utlwile botlhoko morago ga gore ba utlwe gore tsheko e diegisitswe ke dipatlisiso tsa forensiki. Bothati jwa bosekisi bo netefaditse fa morero ono o sekegilwe nakwana gonne go letetswe dipatlisiso tsa forensiki. Kgabagare ba lelapa ga ba itumella gonne go le magatwe a gore dokete e nyeletse. Why prosecutor a sa ntse ya matsapa a gore a find out gore dokete e go kae? So that is something se lo rena as a family ha sa re tshwara pila. Go ba le tshepo ha rena ke tla bua ka sekgwa ka re ho conditional. Rena le tshepo fela ga ba ka make sure NPA ka make sure gore e tlotlhora di tlhako tsa bona and then ba make sure gore ba ira ntwe right moving forward. Re sa lefo baagi ga ba itumela le bona ka ga tiego ya patlisiso ya forensic le gore kgetsi e nyeletse. Sa ntlha ke ba tholotse kgetsi e ya ntlha ya motho e ga rrio ha sela ntlha a tswa ene ro ona phela a betsa motho like a mo irela di protection order a mo tshwarisa. Nna ke Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Mo dipapading re fumana hore Orlando Pirates e hlotse Richards Bay ka ntlhaonoto papading ya se ka makgaolakgang a tlhodisano ya Carling. Pirates e fetetse makgaolakgang a tlhodisano ena ka o le leng sehlopha se tla hlola pakeng tsa Golden Arrows mo le Marumo Gallants hosane se tla bapala le Orlando Pirates. Ha re boneng dintlhagolo tsa papadi ya Pirates le Richards Bay Stadium sa Moses Mabhida Durban. And he's playing with such composure. This could be a really good ball. Now, Morebi! 1-0! The Buccaneers take the lead. Morebi scores for the 8th time this season in a province that he knows really well. Signed from AmaZulu, this was his home venue in the past. He took that so coolly and so calmly. He scored in the last round against Magesi FC. And he scored today again, the goal in the 42nd minute, which means 48,000 rand to the Buccaneers, 48,000 rand to one lucky fan who picked that up. Mbekezi wakhala uSompempe wathi kuphelile kugqityiwe. Orlando Pirates idlulela kwi-final. Mo dipapading tse ding re fumana hore mo kaptene wa di-Springboks Siya Kolisi o tla bapala papadi ya hae ya teko ya bolekgolo phirimaneng enang.
Afrika Borwa e teana le France papading ya teko kolisi e tla ba sebapadi sa borobong sa di-Springboks go bapala dipapadi tse lekgolo. Kgetlo la ho qetela di-Springboks di ne di ba thulana le naha ya France e ne e le dikota-finaleng tsa tlhodisano ya mohope wa lefatshe mo Afrika Borwa e hapileng papadi. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolipi bua latela ke Ditaba.